Takže po dlhšej dobe vás vítam na tomto YouTube kanále. V dnešnom videu uvidíte prílet Antonov AN-26P. Z diaľky sa blížil veľký dážď. It started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. And if it's time to go, then maybe we should stay. Looking back, you keep me rushing like a light beam to the past. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now, a million miles away. It started in my soul with dandelion days. You keep me rushing like a light beam to the past. And if it's time to go, then maybe we should stay. Na tomto videu môžete vidieť, že piešťanské taxiway sú veľmi úzke. Toto video som natáčal z tohto miesta. Chcel by som sa vám poďakovať za 290 odberateľov. Nezabudnite tu zanechať like a odber a my sa vidíme u ďalšieho videa. Tak čau. A na záver si môžeš pozrieť ešte môj let z Bratislavy do Košíc.